Ake sivuselane namhlanje kusene egameni lika Jesu kuvuka udle wethu. We are talking about the history of the church. Kulamalanga ke sikhuluma lenye indzaba because lamalanga sikhuluma ngemvuselelo yelivangeli lebese ingene eEurope yonke, icale ke eGermany, icalwa nguMartin Luther emva kobe abonele ukuthi le gospel yayifakwe apostoli le eJerusalem akusasiyo ngempela mbamba emaroma asayishintshile enda nje yabo into endanale sikubita ngeswati kokuthi indlangayo sebabusa emave lamanye bawathathe bawabeke phasa papa ukuze batobusa lamave kube ngathi baphethe inkolo kanti sebaphethe lamave nawo nalamave bawathelise abe phuwa bese bona baba rich abone ke Martin Luther lokuthi lentfo lena liyatshalwa nguJesu Kristu akusasiyo abese ke Martin Luther soqala ke ukuthi ke ngidawusukuma ke mina ke ngichallenge eMaroma yangena ke imvuselo eGermany yonke sike sakhuluma ngayo ingena eDenmark, eNorway, eSweden, eSwitzerland, eFrance naseHolland. Namhlanje ke sifuna ukukhuluma ngemvuselelo ingena even laseScotland egameni kaJesu. Ake ngithinze lokho sibantu baseScotland bebanayo lenhlase yekufunza nelokwati njeke lamaqiniso because abeke wafika Wycliffe wayifundzisa imvuselelo egameni lika Jesu. Labanye ke bebahleti enkolweni yaseRoma ngamabomu nje, but iTestament lelisha vele laselikhicitiwe labaningi batifundzela imvuselo yaseGermany yafika la kulenzawo lena kwabonakala lokho ukuthi abantu bayasitakala egameni lika Jesu. Ake ngikhulume ngaPatrick waka Hamilton. Lona ke bedume kakhulu bantu abakhetho because abeyi-grandson yale nkosi yaseScotland. Angumuntu nje cishe lodume kakhulu lapha bo-1517 nje wahamba waze wofunza ecollege laseParis, afunza nabo Farrell, afundiswa ngilefeve egameni lika Jesu. Wayithola ke lemfunzo because lefeve abekhona kahle kulichaza leBhayibheli egameni lika Jesu. So waqala ke kuchallenge ke lenkolo noma ke letifundiso teMaroma enyanya kafuna kumbamba mbulala wabaleka ke wohlala eGermany wafika wahlala eWittenberg lafi ahlala khona naMartin Luther isikhashana lesithide. Wase uyabuya ke ngeminyaka wa1527 waqala kushumayela ngesibinzi alifundzisa ngempela iBhayibheli. So umbishop waseRoma wase wakha ke iplani kwekuthi angambulala njani Patrick. So inkinga labenayo ngilokwe kusikazi ukuthi angambamba masinyane because bantu labaningi babe bamthanda lo mfana lo. He was young, he was 24 years. So bantu bebamthanda vele kwakubita lokwe ukuthi acaphele kungasusi umsindo kubulawa kwaleja. So bambamba ke ngesikhathi sa 1528 bambeka la bamkhungelela egodweni babuyisa ke tinkhuni ngenhloso yokuthi bamshise ke manje. Waqala ke lo mfana wathandaza wase uthatha iBhayibheli lakhe wanika isihlobo sakhe, wathatha ibhantshi lakhe nesigqoko sakhe wasipha nje lenceke yakwazi ukuthi ke thatha nathi tinfo nathi mntana mangeke tisangisida tithathe mfana thathe mina yethu angeke tisangisida lela sengiyakhona ngoba lapha kusemlilweni kude lengingakwenda kepha ke ngifuna wathi info nyelosi lokhu ngishisa lokhu ngona sisangule kuphila lokhu kunaphakade lelingatholwa ngumuntu lomphikako Kristu lesisitulwane lesonakele kangaka. Bambophela ke abantu abakhethe egodweni ngemaketane ensimbi bawuhlohla umlilo kodwa ke lo mlilo awushanga ngoba tinguntati manje bapheze bawubasa futhi kwesibili wavutha kancane wamshisa kodwa ke wabuya wacima base bayawufaka ke egameni kaJesu umsizi wesibhamu bendela sutokhela kahle waphela umsizi wesibhamu flammable into iyabhoma nje. So kwabhoma kwasina kubhoma kwaphuma letinkuni tabuya tamshisa lo mfana damlimata vele letinkuni wazwakubuta lo Patrick wabuta ukuthi aninato intinkuni letomile. Hawu basukuma ke bofuna tinkuni letomile bamshisa ke after 3 hours abesa shile waphela vele waze wafake egameni lika Jesu. But kufa kwakhe wasebenta kakhulu ngoba bonke abantu labayivala enzabane bathinzeka ehlitweni tabo basukuma vele bathi hawu lo muntu abekahle kanjena baqala ke manje kulandzela lesifundiso sakhe egameni lika Jesu. Lo mnyele engamtsinza nguGeorge Wishart lapha bo1544 naye Wishart waqala kushumayela ngemandla eScotland. Abevama kushumayela
ngekusinziswa. Alichaza kahle incwadi yeBhayibheli, akukhuluma futhi nangaloku ukuthi bantu baseRoma benda kanjani. Abelathi kakhulu ke iBhayibheli lomlona anemandla lamakhulu ekushumela egameni likaJesu. Bantu bebefika nje vele bakhetha iqumbi letithite angene ashumayele labantu ngedla bebamva ngayo bebasukuma labanye abantu badzilite ema-monasteries egameni likaJesu. NaRoma ambuka lo muntu ofundisa le mfundiso lena ambuka ngemehlo lamabi. Akuphelanga minyaka lengu-2 base bayeda-ke bambamba-ke base bamncumela ukuthi no naye-ke George Wishart akashiswe. Bathi lanza-ke tinkuni bambophela-ke naye ensikeni bazama-ke tindlela-ke ukuthi-ke beta-ke bantu-ke vele-ke nasatoshiswa-ke batobukela. Kwayinalo mbhishobhi wahlala lapha etulo endlini kakhe lapha edolobha balcony wabukela-ke ashiswa-ke lo mfana-ke lebekuthiwa ngu-George Wishart egameni likaJesu. So kwalethwa-ke Wishart nemadoda lamabili amholile vele amletha asembathiswe nengubo yemnyama vele kubonakala sino vele uteke kutoshiswa-ke egameni likaJesu. Uboshwe ngenzambo enzanyeni, uboshwe ngemaketane emtimbeni bambeka-ke esigodzweni-ke kwekokuthi atoshiswa-ke egameni likaJesu Kristu. So naye-ke baletha la maphakethe emsizi wesibhamu kokuthi atoshiswa. Wakhuluma-ke yena wakhuluma amagama nje lathi lamhla ngihluphekela livangeli leqiniso-ke lengiliphiwe ngemuza kuJesu Kristu naNkulunkulu. Umlilo lona angiwesabi futhi lo mlilo lona ngolotho khona kungihlanza nemsindisi. Lamuhla lo ngikhuluma lamuhla ngidohlangana naJesu Kristu. Bonke-ke bantu banyakata-ke vele bantu emva kufa kwaWishart banyakata abantu bathi no siyayithatha le ngikholo nathi nginangabe siyabulawa asibulawe sonke. Bonke-ke bantu-ke kwazama kwagqwala-ke ama-Protestant labanye-ke basukuma-ke vele abanye bebangasinana ama-Protestant but benyanya kakhulu ngalokushiswa kwaWishart kangoba bangena endlini yembhishobhi lomkhulu ngoba lo mbhishobhi nguye lebebulele Patrick nguye futhi lobulala Wishart. So labantu bangena vele banganenzaba nokuthi thina sina lama-Protestant but sifuna lamuhla lishone simbulele. Bambulala-ke lapha endlini yakhe-ke base bamlengisa ngelifastelo lapha etulo egameni likaJesu. Wafa kanjalo-ke egameni likaJesu lesi sitha semvuselelo. Lo munye lengamthenza ngiJohn Knox naye wasebenza kakhulu khona la eScotland egameni likaJesu. Wayengumholi lonemandla kakhulu abephinze abe ngumpristi-ke wemaRoma-ke lo kodwa-ke nakeva kushumela kwaWishart wathihlanganisa naye vele wahamba amphekeletela even though abengumbhishobhi waseRoma but nje watinamatheza kuWishart wahamba wasebenza asafile-ke uWishart-ke wachubeka yena washumayela wahamba vele bambamba-ke emaRoma asahamba-ke instead of ukuthi ambulale bathi nje ngcono ukuthi bamende isigcila sasemkhumjini abe kunasigcila nasi lesigwedla umkhumbi siye sithi igali slave. So bebahlushwa-ke kakhulu basaphusha lo mkhumbi vele tathi iningi because kwakunetindvuna thatha imali aceni kwabo ukuthi bagcilate tibaphathe kabi. Emva kwetinyanga leti 1 year 7 months base-ke bayamkhipha-ke bamkhulula-ke emkhunjini wahamba-ke wabaleka wayohlala e-England lafika shumela khona because e-England phela laselingenile elivangeli khona kuleso sikhathi leso. John Knox-ke wasuyabuyela-ke eScotland lapha bo-1555 waqala aphinze kushumayela aphinze futhi bantu labaningi bese balibonile iqiniso nalabo bebasatetema basaba kuvela bagcina bavelile nabo bathatha vele ngoba Knox abeshumayela ngemandla lamakhulu nangesibinzi waphembeka umlilo welivangeli enzaweni letiningi egameni likaJesu. Akuphelanga minyaka lemingaki avuka-ke emaRoma kalisusa lithuba wabonakala ukuthi Knox belitola imali. So wasuyabaleka-ke waya eGeneva wahlala khona naCalvin leyo ndzawo leyo. So asahambile-ke lamakhosi alenzawo yaseScotland agcine-ke ahlala phansi abona lokho ukuthi yathi labantu labafundisa leBhayibheli ungathi bakhuluma liqiniso kakhulu vele. Bantu abaningi bayangena ngala kulama-Protestant bayayiva lento liyancipha lelivangeli ngale eRoma. Kwase-ke sebathi bophake ngekuthi-ke bathi abubambisana basebenzise onke amandla abo basebenzise yonke imfuyo yabo kwekuthi balichube livi laNkulunkulu nemsebenzi welibandla leqiniso. So balilahleke lelibandla laSathane. Sivumelane sabo-ke vele saqina-ke sale sabhalwa phasi ngo-1557
ngilapho ke baholi baseRoma bethuka kakhulu abayivana indzaba naye base bayabona lo ukuthi no batosala bodwana uma ngabe bangayivimbi hayi yasiyaqalwa ke indzaba ekushisa abantu ke lenye ichegu nje labashisa lapha laze lakhuluma lathi mina sengimdzala vele sengitokufa mina ke jake emva kwami nangabe ningishisa mina kutavuka labaningi emva kwami ukhumbule singasho ucala ngathi the blood of the martyrs is the seed of the gospel the time nithi niyababulala bebavuka vele babe bane mfasi niyabatshala egameni lika Jesu. So Knox ke wahamba ke wabuyela ke emuva eScotland wabuyela lapha bo 1559 kwaphinze kwasuka ke lesinye isikhulu sidumo eMaroma akhipha umthetho vele lokuthi akaphume aphele atsingiswe vele nje lesithi ibanning bambhenisha kokuthi akaphinzi abuyela kepha ke abantu bala eScotland bebamthanda kakhulu Knox because abechaza kamnanzi livangeli so bala basingeke lokungenani akuvele kuhliswe nalo lengosi lekhipha ilokhuzana lekhipha lesosinqumo leso basuma abantu badumela ama-monasteries even lonke bawadzilita balwela nje Knox ukuthi Knox akayinzawo sihlala naye la so kwakukuningi vele lokwasekwendeka kuleto dikhathi leto ashumayela Knox lamagama bevamise kuwasho Knox nami mhlambe ngete ngawathatha but nje ke abevamise ukuthi thilintanti idleke kuyawubaleka emagwababa thilintanti idleke kuyawubaleka emavukuthu lawo magama lawo abenda labantu lokuthi bagijime bosukele ema-monasteries bawabhidlite egameni lika Jesu yangena ke kakhulu i-membership yaleli bandla kwagcina ke vele kubonakala nje eParliament lokuthi yathi kuze sitothola kushawe umthetho ube munye la eScotland lovimba naloncabela eMaroma ukuthi aphinze angene eScotland wase uyashaywa ke lo mthetho ke Scotland sase siba ke ikuthiwa iPresbyterian iPresbyterian ke ngingayichaza ukuthi kungalesikhathi esontweni kutawuthi kubete lo mako lapha anibekele baholi benu kodwa niyadibekela baholi benu bese ke kubade lo mkhulu nabe umfundisi njengomfundisi uyalingana nabo bonke kuthi umfundisi tophethe lomnye umfundisi ubekwa ngilabantu kubade emengameli kubade ebishop labantu nawe iPresbyterian niyenilingane nonke egameni lika Jesu so kwaqala kanjalo ke lanza ke libandla eScotland yangena kanjalo ilivangeli lemvuselelo eScotland yasibonane nakusasa abazalwane egameni lika Jesu Kristu amen.